King syudad ning San Fernando, ganapan ning national finals ning basketball tournament, apamuntukan ning the best center kayan tabe ing Milo. 8 eskwela lareng nilaban-laban king kompetisyon. Ay ning storya ng Patricia Mamangon. 8 eskwela iba't kareng miyayaliwang partining bansa ing miyarap-parap king national finals ning SBT o Small Basketers Philippines Paserelle Twin Tournament. Aganapan kete king University of the Assumption, syudad ning San Fernando, manibat November 24 hanggang 25. Iti ang 33 banwa ning nasabing basketball competition, apamuntukan ning the best center at ning Milo. Nung nukarin, pasik na nga ning talento dareng kayanakan king pialo nga basketball, manibat king edada 8 patas. Suportado ning Milo Philippines, in proyektong iti ang makapamiyadisiplina at makadiskubring talento kareng estudyante. Of course, aside from the trophies, aside from the medals, aside from the recognition, the real value of children getting into sports is they get to learn the different character-forming values that will help them succeed later on in life, tulad ng disiplina, kumpiyansa, at pakikisama. Banwang 1978, inyang mitalakading the best center. King pamanimuna ning founder ay Coach Nick Jorge. Amami oportunidad kareng kayanakan, apasik na nga ning kapasidad at talento, king pialo nga basketball. Ano ba ibig sabihin ng best center? The best is basketball, efficiency, scientific training. This is just a dream. Nung araw, ilalaro ako. Nag-dream ako na magkaroon ng isang eskwelahan ng basketball na magtuturo sa mga kabataan ng fundamentals. At ito ang tinuturo namin ngayon dito sa Best Center. Iba yung clinic, iba yung tournament namin. Pegmaragulda naman reng organizers na libre ang midadaking tournament ning SBT Paserelle National Finals, magumpisa kin transportasyon, uniforme, hangga king ega-naganang pamangailangan dareng estudyanteng kabilang king kompetisyon. Reng ko po na nakayantabe king SBT Division o reng edad 12, 11 apong 10, apining International School for Better Beginnings, University of the Visayas, Corpus Christi School at Lasal Green Hills, iba't king National Capital Region. Kabang reng makapailalam naman king Paserelle teams o reng edad 13 hanggang 15, apining International School for Better Beginnings, St. Robert's International Academy, Corpus Christi School at National University. Samantala, kabilang kareng sikat na basketballista a produkto ning The Best Center at ning Milo, apin din na James Yap, Chris Chu, Jeff Chan, L.A. Tenorio, Japet Aguilar at Marakalpang Aliwa. Kareng kabale na interesadong manalbeking national finals, libre iting midake ketiking University of the Assumption, magumpisa Sabado hanggang Domingo. Ako po, Patricia Mamangon para king Newsforce, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.